Rachel TV Show. Muraho neza, murakomeye, natwe tumeze neza. Ikaze kuri kamera za Rachel TV Show. Ndabakunda cyane, mbere na mbere ndabashimiye abakoze subscribe, like, share ndetse na comment. N'abatarabikora please ndabasaba mukore subscribe, munshyigikire kugira ngo dukomeze tubane mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero bantu banjye byashyushye, nabazaniye umutumirwa, umushuti wanjye, umubyeyi mwiza, arashaka kutuganiriza ubuzima bwe, inkuru y'ubuzima bwe bw'inaha muri Norvège. Hanyuma tugiye kumwakira atwibwire, adusangize na story y'ubuzima bwe. Turakwakiriye mubyeyi dukunda, uhawe ikaze. Yes. Bravo cyane. Turashima Imana. Kubw'izina nitwa Geraldine. Aba nishimye cyane kuba kuri iki kiganiro cha Rachel Show TV. Turishimye cyane. Ni iteka rinini. Hama kaze tugira ibihe byiza hamwe, turabishimiye. Hama muzashobore no kudufasha gushikana iki kiganiro no ku bandi nkuko yabivuze. Murakoze. Uduhe nyine ikiganiro cy'ubuzima bwawe, uko wageze wisanze uri hano mu Burayi, ese waje ungana gute, ese wahise wisanga gute muri sosiyete, mwasohoreye mu bazungu, amashuri, urumva ibintu byose byari bishyashya. Ubwo rero turasaba ngo tuganirize, udusangize muri make uko byari bimeze. Murakoze. Ntibyari byoroshe, nsubiye inyuma ho gato. Twaje muri 2003, umva haraheze igihe kitari gito. Ntabwo byari byoroshe, twari abashitsi, igihugu ni gishasha, imico mishasha. Abafrika twari dufite benshi, cyangwa se abo dushobora kuba twakomunikana mu rurimi twumva. Twarabonana n'aba Ethiopia, abasomali, ariko urumva nabo twari duhuje ururimi. Rero ntibyari byoroshe, cyari igihe kitasanzwe, ibihe bigoye. Hanyuma tunashika tuvuye Afrika iwacu hashushe, hama twinjiye dusanga amaneje, ubukonje, igihugu kirera, nta bantu mu muhanda, urumva. Rero ntibyari byoroshe, ariko turashima Imana uko byagiye bigenda buke turabishobora. Nuko muri make byagenze ko bitari byoroshe. Hanyuma icyo tugusaba nyine tubwira ukuntu mwatangiriye kukimukiza. Ese mwahise mujya ku mashuri, ese mwajyaga guhaha gute, nta rurimi mwari muzi, urumva ibintu byose ni bishya, gutembera amakaritsiye ntimuyazi, nyine turagira ngo tubwire muri make. Ni urugendo ariko byagiye bicamo. Gusuma twagize Imana, aho twashikiye hari impande y'amabutiki. Icyo ni cyambere. Ntibyatugoye cyane kuvuga ngo tube twakwikorerazi ahantu nta modoka muba muragira, na mabisi n'ibindi, ariko twashikiye ahantu hari amabutike, twarasuma bikagenda neza. Hama tumaze gushika, hari ukuntu twategezwa kuba twakwicara muhira kwanza aho gato, tubanze twinjire mu byo leta isaba, cyane nko gukingirwa, amarandevu yo kwa muganga hirya no hino. Ntibyari byoroshe nabyo kuko translator ntaboneka buri gihe, ariko
hari ukuntu twakoresha n'ibimenyetso ati ndashaka urumva wagira ati agaca abona ko urashonje rero ntibyari byoroshe ariko hamwe n'ibyo ari amarandevu akomakomeye nko kwa muganga ku ishure kutubwira uko tuzabitangura kuzotangura inyigisho tuziga twaba dufite abatranslate ariko bikaba very tough kubera ko haba ari nko kuri telefone uravugana n'umuntu utazi utanabona rero bigasaba ko rimwe na rimwe urafite akantu k'ibanga utagomba kuvuga ushaka kuba wovuga uti urabizi nk'abakobwa nkanje ntibyanyoroheye ndi umukobwa hari utuntu uratwumva kugira ngo tubwire umuntu kuri telefone n'umunsi utareba my dear ntibyari byoroshe rero ntibyari byoroshe ariko byagiye bigenda buke buke tukaba dufite abo batranslator bakadufasha mu bishobotse ndibuka igihe kimwe hari ukuntu nari nkeneye akantu noneho hazanye n'umudamu wo muri turavyita ngo ni muri sociale no kuvuga ni sociale ni ibiro nyene bijejwe gufasha abantu cyane cyane bakiri bashashe rero ndamufata ukuboko ndamutwara muri butike aho turi ndamubwira ati ndagira uko nguko ndamwereka agacara bati aravuga ati iki nico ushaka arambwira mu rurimi rw'ikinoroveje nanjye ntabyo numva ariko kubera ko agize uko nkabate urumva nashatse kukwereka ukuntu cyangwa nyine ukuntu byagiye bitugora ariko byagiye bikunda turashima Imana ubwo nyine urumva byarashyitse muyitangira n'amashuri kugira ngo mwige ururimi rwaho mugiye hanyuma mu mashuri byagendaga gute urumva kujya mu ishuri utazi ururimi ku munsi wa mbere byagenze bite noneho ugasanga nta n'umuntu n'umwe musa aho hose rero nabwo n'urugendo umva ntibyari byoroshe baratwakiriye abarimu kuko ino ibi bihugu baba bipanze ibintu byose biba biri ku murongo baba bahanye amakuru turashika kabisa batwiteguriye baratwakira umwarimu tiwe n'umwarimu wawe w'Ikinoroveje n'umwarimu wawe w'Icongereza n'umwarimu wawe w'ibiharuro rero baratwakira turatangura ibyigwa ariko bikagorana cyane kuko muriga muri uru rurimi rw'Ikinoroveje kandi tutagumva hanyuma ikindi nivuze ku ruhande rwanje nta Congereza narinzi ariko agaswahili kakabamo gake noneho kaba gake bahita bampa umwarimu hari umwarimu w'umudamu twari dufite yavuga agaswahili rero bigenda biraza buke 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 ariko atari cyane nabyo kuko n'igiswahili nticarimo rero ntibyari byoroshe umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu indwi yose ndetse ukwezi kose cyari igihe kidasanzwe waraza ukicara ukagenda uko waje kwicara ukanye n'ukandika ibyo ubona ugakora ibyo bakora ariko ntibyari byoroshe nko mu kiringo c'ukwezi ukwezi n'igice ntibyari byoroshe hanyuma byaje gute nyine kugira ngo mutangire kumenyera mutangire kwisangana abana b'abazungu mwaganira ese mwakina nyine ni tubwire process ukuntu byagenze aho rero ntabwo biteba ntabwo binyaruka kandi ntabwo biteba kuko abazungu bafite ukuntu babikora kugira ngo bigishe umuntu ukuntu yatangura kuvuga ururimi no gutangura kurushira muri pratique kuvuga hari ukuntu hari ama activity bategura mugahuriramo ico gihe ndibuka ubu ngubu hari ama activity menshi yariyongera ariko kera twebwe muri 2003 urumva ko ni imyaka 20 n'iyindi nko mu kwa gatatu k'uyu mwaka nduzuza 21 mu gihugu bafite uburambe rero
ntibyari byoroshe ariko twaraje nko mu bintu by'ama activite by'abajeni bakadutwara mu misozi cyangwa se tukaja mu bintu bijanye no gukoranira ahantu hamwe tukanywera agakafe hamwe tukaganira tugakina niba ari udukarita muri izo activity habamwo of course kuvuga urumva mu bisanzwe nubwo waba utashoboye hari ukuntu usanga ryagucomotse wavuze ati du urumva bisobanura ngo we urumva bazi ukuntu biyaranja kugira ngo umuntu atangure kuvuga gushira ubwoba rero muri ibyo ntiwabikora utabishaka ahubwo bagushira mu bintu bari bubone ngo nitwamushira muri ibi ari buje muri ibyo asange yavuze ahandi byagiye bitworoherana ahantu bagiye badusohora bakatujana gutangura amapratike muri butike tugakora abandi bakaja ku bigo by'abana babatoya kuko bazi ngo abana nyine umwana aravuga nawe ugasanga wavuze byagiye rero bitangura biraza buke kandi rero hari akandi kantu nagomba kubasangiza ubu ngubu byarahindutse ubu hari ukuntu abakuze n'abakiri abajeni bose bigira ururimi hamwe twebwe byari bitandukanye abakuze babatwara nko ku kindi kigo ndibuka nk'ahantu ababyeyi banje bigiye ururimi siho twebwe twigiye rero muri ico gihe ugaca usanga mukoranye n'abandi bajeni abava Palestina, Irani, Iraki n'ahandi bya bihugu byari bishushemo intambara tukaba turi hamwe rero uko kuba hamwe uyu ntagavuga ikinoroveje nanje simvuga ikinoroveje ndavuga ubwo nk'ikirundi uyu ndavuga nk'ikiraki urumva tuzahuriza he kiguma ari ikibazo mwese mugomba guhurira ku kinoroveje mwategerezwa rero kuvuga bategerezwa kuciga hanyuma twaba turi kumwe n'abandi b'abazungu ariko bava mu bindi bihugu ntagomba kwirirwa navuga amazina ugasanga kubera urukoba ntibiriko biracamo ugasanga yizaniye nk'ikirahuri igikombe yashiza wagikoraho rero aravuga kandi nawe uravuga ubwo rero bigenda biraza ariko ntibyari byoroshe ngo dutangure kuvuga ariko no munsi usanga abantu twaragwiriye tuva mu bihugu bitandukanye abo tuvuga ururimi rumwe ni beshi communication ni nkaho yiyaguye kurusha ico gihe cyangwa se yorosha ubu kurusha ico gihe hanyuma ikindi nari bukubaze mbere ni kimwe mukigeri wibuka muvuye mu gihugu gishyushye aha muri sanzura mukirirwa mukina mukagarukira iyo mushaka noneho mugeze mu gihugu kirakonje inaha nta gusura byinaha ni ibintu bitaraho ngaho bisanzwe abantu birirwa bikingiranye mu nzu mbese ntabwo biba byoroshye mukigeri naha mwarahakunze mwaricujije byagenze bite mbo bivanye naho twari tuvuye na situation yaho tuvuye n'ahantu tugeze icambere twabonye hatuje buriya amahoro y'umuntu cyangwa se ugutekana k'umuntu nuko bahantu yumva ko hatuje tumaze kubona hatuje ukwipfuza ntikwaje ngo aho tuvuye oya gusa ariko hari hakonje rero tuca dutungwa na kwa kundi ngo turarindiriye gutangura ishure nko mu ndwi zibiri muri ico gihe byaduhaye kuba two kwiyakira turabanza turiyakira tukarabira mu idirisha tukabona harera imbeho bakaza kudufata kugira ngo batugurire nk'imyenda n'ibindi dukeneye ukava hanze watitiye ukava ati ibi bintu tuzobishobora ariko ugarutse kwa gutuza ukumva nta kwicuza kwabamo ari kumvura tuje nyene ariko nyine ugatanga uruguma wibaza uti ibi tuzobihera he bizogenda gute mbene urumva ndetse mu yandi magambo nko ku ruhande rwanje sinavugira abandi ko sinababona mu mutima ariko ku ruhande rwanje nari so excited naravuga ati azagera ryari nje ku ishure ndaburyo biga je rero nari nzi mu mutwe ko ari byarindi by'iwacu urumva muri potse harageze mwiruke ntabyo kwiruka urahageza ahubwo buri muntu wese abari mu bye noneho bindi bintu ati n'ubuzima bwo kwiga nuko bumeze nta kwisanzura muhira ni
hanze noneho waba rero uri hanze nyene hanze utari indani hanze akabeho kakakurira ukagira amatwi kuko ukayarondera ukayabura nukuri rero ntibyari byoroshe ariko byagiye biraza kubera kwisanga turi ahantu hatuje byaduhaye natwe gutuza ni byiza gusa biragora kugira ngo umuntu agere ahantu ahite yiyakira muri situwasiyo ahasanze bitwara igihe ariko byanze kunzi iyo ufite kwihangana uramenyera hanyuma uriga birakunda ubona n'inshuti z'abazungu ubona utangiye kuganira nabo ibyo byose birakunda ngaho dusangize umaze kwiga watekereje gukora birumvikana ngaho tubwire nyine uko byagenze ni ikintu cyafashe umwanya kuko iyo ugeze muri ibi bihugu hari ukuntu muratangura mukiga ibyo bita ngo ni obligatoire amasaha utegerezwa kwiga turiga ururimi imyaka 2 tumaze kwiga ururimi imyaka 2 tuja mu ma pratique kugira ngo dushobore kwimenyereza ururimi kuvugana n'abandi ndetse kutangura kuja mu bantu no kumenya imikorere y'igihugu ukuntu yuri hanze ukuntu ukora ukuntu uvuga ukuntu ugira ibintu nk'ibyo rero maze kurangiza kwiga ururimi narabandanije kwiga ndagenda nja mu ishure hama muri ico gihe nariga nkakora ku kagoroba nk'ahantu kura nk'uduhera tw'amasaha 2 kugira ngo uze kongereza twatundi uronka ku ishuri nabyo ntibyari byoroshe gufata ibyigwa ukabifatanya n'akazi ariko iyo wisanze n'abandi babikora nawe uravuga uti none se ko n'abandi babikora nanje ndabikora kandi ndabishobora ko n'abandi barabishobora rero ni muri ubwo buryo tumaze kurangiza umuntu akaja gukora ama pratique mu mabutike mu biki n'ibindi mu mashure y'abana ahantu hose nyene warondeza ukaronka kugira ngo ushobore kwinjira muri gahunda z'abandi no kuvuga gutangura kubaho ubuzima nk'ubw'abandi babayemo kuko iyo maze iyo myaka 2 ni nkaho igihugu kiba kikubwiye ngo bye ubarageze ko wimeye ni kwa kundi iyo umwana akuze umuvyeyi avuga ati ubu rero akazi ndakarangije ahubwo nakawe hari ni muri ubwo buryo byagenze narakora nkiga ukabifatanya ugasanga hamwe biragoye ibiki hanyuma wibuke turi no kwiga no mu rurimi atari urwacu tuko turakorana n'abantu tutumva ururimi rumwe hanyuma ikindi two turahura n'abantu batandukanye hariho abakubona bakumva ntaco bibabwiye n'abandi bavuga bati urakora iki ngaho kubona nyine babona ko mudasa muri bwa buryo bw'abantu nyine bafite ibibazo bati we uvahe umuntu akakubaza ngo uvahe ukibaza ngo arishimye kumva amakuru yawe kumbe arashaka kukubaza ati ahubwo none wiyumvira ko usubira iwanyu ryari rero nuko ariko byagiye biraza ubu rero turabasangwa kabisa birumvikana ubu mwaramenyereye urumva ibyo byose wabiciyemo uza kurangiza kwiga hakurikiraho gukora urumva nyine warakuraga iyo myaka yose warakuraga ibyo byose nubwo byabagaho warakuraga hanyuma umaze gukura no gukora wungutse ikindi gitekerezo cyo kuba byaje gute kugira ngo wiyumve ko nyine wamenyereye sosiyete urimo ko wizera abantu nyine uhasanze uhafite inshuti ugisha inama ukanguka n'igitekerezo cyo kubaka byaje gute byaje ryari igitekerezo caraje kuko ibi bihugu turimo mu bisanzwe buri kintu cyose kigenda kuri gahunda kuri plan uravuga uti mfite imyaka nzaba nararongowe narashatse mbyaye abana 2 mbarangije nkurikize ibi nkurikize rero ico gitekerezo categerezwa kuza kandi byihuse mu buryo bwo kuvuga ngo igihe kiriko kiragenda kandi byo gukora ni byinshi rero nza gutekereza gushaka muri 2008 ndashaka ndubaka
wanagomba na Imana iratwagura rero igitekerezo cabaye ciza cyane kuba umuntu yabikora hakiri kare kugira ngo abandanye n'izindi shingiro abandanye n'akazi ubu abana barakuze ukomeje gukora none se nkawe ufite ifoto mukigera n'ubu ngubu uko bimeze ubibona gute ubona hari icyahindutse cyangwa biracyameze kwa kundi mukigera inaha icyahindutse ni kinini cyane kuko ahantu harenze imyaka 20 ibihinduka biba ari byinshi wanagomba ku ruhande rwanje ku buzima busanzwe bwanje no ku gihugu no mu mibereho ibintu byose byarahindutse byarahindutse muri rusange byarahindutse cyane nabivuga gute uko umuntu uko twaje cyangwa se uko twasanze igihugu ibintu bimwe byari byoroheje ariko ubu ngubu ibintu byarakomeye nk'akarorero ku bijyanye n'indya muri butike zarazimbye turaraba nk'umunyu uburyo wagugwa twaraba uno munsi tukavuga ati ibintu bigeze ino rero ibintu byarahindutse cyane cyane ku gihugu no mu buzima busanzwe of course iyo ubuzima buhindutse mu gihugu no mu buzima busanzwe birahinduka kuko iyo leta ihungabanye n'abanyagihugu nabo nyene barahungabana abantu ntibashobora guhungabana leta itarahungabana burya leta n'abantu leta ntiyabaho nta bantu itimiza abantu niyo leta cyane none ikindi kintu nashaka kubaza mfitiye amatsiko kubera ko twebwe turi ahangaha ariko hari abandi bazaza bakenera kureba iki kiganiro noneho yagera inaha akaba hari ikintu yumvise agenderaho hanyuma ubona muri make nubwo waje naho uri umwana utarabyara ariko iwanyu wari ufite barumuna bawe kandi n'abaturanyi bari bafite abana uba ubona kurerera abana mu bihugu byo hanze bimeze bite ese bisaba iki kugira ngo umwana umurere neza ku buryo avamo nyine ameze neza ni icyiyumviro cyiza ni ikibazo cyiza muri make biracagoranye kuko icambere n'abana turereye mu gihugu gifite imico yacu hama ico gihugu cagira imico yacu siyo mico yacu noneho ababyeyi tugashaka kurera abana mu mico yacu ariko bikagaruka bikabagora abana kubera ko imico turi kubarereramwo bari mu wundi muco noneho wewe umubyeyi ukavuga uti umuco wiwanje niwo nsupportinga cyane kurusha uyu muco rero ahantu bigaruka bikagoranira ni ku babyeyi bumva ngo barashaka kurerera uyu mwana muri uyu muco wabo kandi atari wo babayemo nk'akaroro ni nkaho wavuga ngo ubaye mu muhanda ariko urashaka kubaka inzu iyo wavuye bishoboka gute kuza kubaka inzu ukaduza chateau cyangwa ukaduza etage iyo wavuye atari huri kandi uri mu muhanda naho ufite nakarorero bishaka kuvuga ngo jewe ku ruhande rwanje mbona umengo twabifatanya byose no kuvuga wowe nk'umubyeyi urahitamo ukavuga ngo uyu muco w'iki gihugu ni mwiza kuri jewe no kubana n'uyu muco w'iwanje nawe nyene ni mwiza kuri jewe no kubana abana ntitubacanganye kuko iyo uvuga ngo umwana utegerezwa mvuze 2:00 ni 2:00 ariko umenye muri Afrika iyo tuvuze 2:00 buba bwije cyane uba ari umwijima baba baryamye n'umwana nawe nahari abafite ubwoba avuga ati burije nubwo nta kubaha papa na mama ku neza yanje reka nirukanke nshike mu rugo ariko ngaha 2:00 ibuka 2:00 zo muri sama aba ari nkaho bukeye umwana ara kumwumvisha ngo abe yinjiye 2:00 aravuga ati ese 2:00 nja gukora iki TV ndayireba telefone ndayifite iPad ndayifite nimba ari na movie naraba ndicara no muri bisi saha yose ndi buve ngo nyirebe akibaza ni kubera iki muri ico gihe rero we nk'umubyeyi ico ukora uricara n'umwana twamubwira uti nubwo buba
butarira nubwo nta mwijima ubona birasaba kushika mu rugo hakiri kare kuko hari izindi nshingano utezwa gukora imbere yo kuryama amadevoir arakurindiriye famille birasaba ko twicara hamwe tukaganira tukarebera akamuvu yamwe n'ibindi ijya sociale twita ya famille arya umwe ingorane rero ihari ikunze kuhaba cyane nuko ababyeyi bavuga ngo jewe mva muri Afrika ndi umwe Afrika ntushobora kunzanira amategeko ngaha ibi bintu turabifite twese abantu turiko turaganirira hamwe ndibaza ko atari bishasha ibi bintu turabifite bavuye mu bihugu byo muri Afrika bazina rero twari dukwiye kwicara hasi tukicarana n'abana bacu tubabwira tuti iki gihugu turabashitsi ariko dufite aho tuva mama na papa dufite imico tugiraho twubahiriza natwe twakuriyemo kandi yaratumye dukura tuba abantu bari beta turanababyara namwe hama hariho n'iyindi mico turimo ahangaha idashobora kuba hari aho izabageza twatanga nk'akarorero nka gatoya cyane iyo umwana mubwiye ngo isaha turabizi twese ko tuvuga ngo time is money no kuvuga umwanya uragoye iyo umwana rero adakuze umwumvisha ko umwanya ari ikintu gikenewe cyane kurusha wanagomba n'ibindi ntago ashobora kumva neza ntago abimenya rero ugaca usanga wowe nk'umubyeyi uravuga ngo izi saha ntibikunda uzaraba umwarimu yigisha akubita umwana kabiri guteranya kabiri ni kangahe akaba yakubise nurishura yakubise none se nuratekereza nurishura yakubise kubera ibya akubise kubera ko byakunaniye oya urumva nashaka kuvuga ngo ababyeyi tukicara hamwe tugapima uyu muco turimo tugapima n'uyu w'iwacu tukabihuriza hagati noneho tukumvisha abana bacu impamvu bakwiye gushiramo agatege birenze ko kuba muri iyi mico yose kuko burira b'infecta umuco wawe wa mama na papa urako infecta na n'uyura kuko nihaba arizwa nibwo butaka ariho wamwumvisha se gute ko aza kubaho imibereho ya hariya kandi atari yaje biragoye kandi akuriya rero babyeyi twige iki kintu tushiremo agatege ko gutahura abana bacu kenshi turavuga ngo abana ntibumva ego birumvikana umwana wese afite uko ibintu ababyumva ariko dushiremo agatege ko kwiyegereza abana bacu tudashizemo ubukara tudashizemo ukubumvisha ko bakwiye kumva urumva hari ukuntu umubyeyi afata ukamenga ashaka gukomera nk'inyundo kugahara nabijya ntibikunda hanyuma ababyeyi nitwibagire turi mu igihugu gikingira abana itegeko ry'abana nibyo bya bindi usanga biba biri kugora ababyeyi aho hanze umwana bamutwaye bamutwaye ariko byagenze gute ubifitemo uruhe ruhara baje gusa baravuga ngo umwana wa runaka turamukene turamutwaye oya rero tumenye ngo iyo umaze kumenya aho uri uranamenya abarundi baravuga ngo uko usanze bazitamba niko zitamba sinzi ko make sense mugabo uko usanze bimeze utegezwa kwicara hasi ugatuza ukiyumvira uburyo ibi bintu ugomba kubibamo ukavuga ngo ndahabyariye ndimo ndaharerera abana ndimo ndahabyara ndimo ndaharerera bafite ubwenge barigishwa wibuke neza ntabwo ari we wigisha umwana wewe mu rugo arasohoka akaja ku ishuri hanyuma umwigisha ntabwo ari wewe n'uwundi muntu badasangiye umuco badasangiye urukoba badasangiye ikintu na kimwe urumva uwo mwana azava hanze ameze gute mu mutwe azanye of course ibindi bitekerezo n'ibindi yize n'ibyo avana mu nshuti ze hanyuma we nawe ucuzana wa muco ijana ku ijana uwo mutsinda ntibikunda ntabwo byavamo ba mama ntibikunda rero ndumva kuri iki kintu icyo navuga dushire ku munzani dupime nk'umubyeyi gira inshingano zo gutahura umwana kandi umutahure no mu makosa akora utahura ahari ababyeyi ati twe twakuze uku no kijya cyari igihe cyawe ni impamvu zawe ni igihe cyawe bari mu gihe cyawe mu bundi mu bisanzwe icyatumye nkubaza iki kibazo
urabona kurera umwana ufite buri kimwe cyose ashaka no kurera umwana udafite biratandukanye. Urumva nyine umwana udafite icyo afite agomba guca bugufi kubera ko afite icyo agukeneye. Naho ahangaha hari n'igihe ego nabo bakigukeneye, ariko kurera ahangaha ngiye ku bwanjye uko mbibona hari n'abarera abana kubera itegeko ry'igihugu, kubera ko hari itegeko ritwara abana. Urumva bashyizeho itegeko ryo gutwara abana, ni ukuvuga ko babonye ko hari ibintu ababyeyi badakora neza. Hanyuma nkawe wageze inaha kera watubwiraho gakeya muri ubwo buryo bwo gutwara abana. Ese umwana bamutwara byagenze gute? Ese umwana nyine byagenda gute kugira ngo ubane n'umwana wawe akure amahoro? Ibyo bibazo byose byo kubatwara utabinyuzemo ko nawe warahabyariye. Mu bisanzwe ni process ndende kugira ngo iri shirahamwe rijejwe agateka k'abana, gukingira abana batari guhabwa uburenganzira bwabo no kuregwa mu nzira bakwiye kuregwamo. Ni impamvu nyinshi. Turafite impamvu z'uko ababyeyi usanga ari nk'abantwara umogi nk'akarorero, ugasanga mama papa bose nabo ubwabo ntibimeze neza mu mutwe. Muri ico gihe ishirahamwe rijejwe gukingira agateka kabo rirahaba. Ikindi gikunze kuba cane intuze intambamye nyaruka cane cyangwa se ibashira kuri speed kunyaruka, niyo iyo umwana yakubiswe. Kuko baratahura neza ko kumvisha umuntu sugukubita. Hanyuma ikindi bakaba bazi neza yuko cane twagiye duhura n'impamvu zitandukanye, ugasanga ibi bintu nibiko bireinfecta abene gihugu cyane. Turavugira abantu roveje ko ico gihugu turimo. Ugasanga nibiko birabeinfecta cyane gose kubera ko bo babafite kwicizere, bafite uko babareze, barahavukiye barahakuriye nabo barimo kuhabyarira. Bo babafite kwicizere. Rero bagaca baraba kaca zacu zo muri Afrika, bagaca bavuga bati aba bantu birakunda ko yababaza umwana kuko nawe niko yakuze. Ico umwana umutoje akiri muto ni cyaba urumva. Bo rero bagaca bavuga bati oya, imbere yuko tumwumviriza reka tubanze dukiza umwana. Rero ibyo bintu byarakunze kuba bishika cyane ku bantu bava hanze. Ariko hari cyo cyakindi tugarutse hamwe tuvuye kuri bwa burezi ababyeyi kwa gushira pressure ku bana. Umwana arava mu rugo akigishwa ati ufite uburenganzira. Umwana arava mu rugo agahabwa nimero ti mama na papa nibagukubita uza telefone iyi nimero. Umwana arava mu rugo akumvishwa neza ko ari kiremwa muntu afise uburenganzira bwo kwicarika mama na papa bakamwumviriza. Ikibazo kica kigaruka hahandi uyu mu mama na papa uyu mwana ashaka ko bicara bakamwumviriza, we niyabikorewe. Rero umubyeyi aravuga, umubyeyi nabo baravuga bati nta mwanya dufite nibigushaka ko twicaze bicara iminota 30 wowe ubwire atuzabaze. Aho niho bigorera kandi we yaramenyereye ko yageze ku ishuri baca bugufi bakicara bakamutega amatwi. Rero urumva tugarutse kuri ya point, umwana araja hariya yahasaba ubufasha bakamuha umwanya, yagaruka yinjiye kuri babandi afiteho icizere akunda, abona ko ari nabo bahamubera bagize gute niba ariko baramuha umwanya. Bica bigenda gute? Uyu mwana nuko tutariko turabyumva neza arafite uburenganzira bwo kwitura ahangaha bari kumuha umwanya. Ico kinure kirakunze kuba ugaca usanga umwana aravuze ati je mama na papa ntibanyumva, ndababwira ibi ntibanyumva. Umuzungu rero kandi nitumubesheye niko bimeze, umuzungu aca yumva yuko umwana bari arimo aratumatizwa mu bwenge, baramukandamiza, wayi batamuha umwanya, wayi batamwumviriza kubera iki, kandi abangaba baramwumvisha ko akwiye kumvirwa. Rero ugaca usanga abangaba reba byinjiyemo, aba bajejwe of course uburenganzira bw'abana babyinjiyemo, tumwana yaraturegeye ibi nibi. Ugaca usanga nubwo umubyeyi atakubise umwana, ariko hari izindi mpamvu zifata ababyeyi zituma uyu mwana ibi biro bijejwe gukingira agateka k'umwana
bamukiza n'ingoga atarononekara kuko iyo umwana atangwa gushira ico kintu mu bwonko ngo mama na papa ntibanyitaho ntibankunda arononekara muri psychology rero abangabi ico bajejwe ni ugukiza n'ingoga ataragira ico nonekara ico ni icambere twavuga ko umwana bashobora kumutwara atari ko wamukubise atari ko wamuhohoteye ariko bakamutwara muri ubwo buryo n'izindi mpamvu nyene zo gukubita bya bindi umwana acaho yafata ikirahure yakikubita hasi ugakubita biri mu maraso abafrika bikuriye karashushe umwana we nawe yahagarara akakureba ko akunda hagakura ndakubwira ugasigara uhagaze noneho uyu mwana arazi neza yuko mama ashobora kubaka kana gakoze atari uko yarabigambiriye atari umutima mubi ariko kubera yigishijwe ngaha ati nta muntu afite uburenganzira bwo kugukora numva nugwara ntawe ufite uburenganzira we aca ni translate ko bamukubisa nico ugasanga kirabaye ngora rero abavyeyi aka kaboko ko kucaho ngo umwana yanga abapapa umwana yarengana umugore ati oya tubihagarike tumenye aho turi tumenye abana bacu aho barerewe umuco barimo nubwo ibi tutabikorewe twiyigishe kubikora kuneza y'abana bacu murakoze. Okay guys, murumva ukuntu ikiganiro ari cyiza twize ibintu byinshi namwe muzatwandikire muri comment icyo mutasobanukiwe uyu musista wacu arahari muzongere mutubwire ati hari ikintu tutamenye wamugarura akadusobanurira umva murabyemerewe kandi nawe azabashakira umwanya kandi mbateye amatsiko next time tuzabazana ikiganiro gishyushye cyiza kiryoshye icyo nababwira no gukomeza mukadukurikirana kandi mugasharinga nyine n'abagenzi banyu inshuti mu magroupe ya WhatsApp murimo ibiganiro byacu cyangwa ibyo dukora umunsi ku wundi. Hari akantu wumva wabwira abantu tutarabasezera? Bo icyo kubabwira nicobura nkuko twatangiye tubivuga turishimye cyane kuba twatumiwe n'umusista wacu turamukunda cyane natwe turagukunda so icyo nashaka kubabwira nuko mwakomera kwanza mu mwami abari mu bihugu by'iwacu mubandanye gusupportinga sister wacu dufite byinshi twakwigishanya nawe umwandikiye muri comment wabona hari ico tukwizeho hama nkaba ndabashimiye cyane kuba of course mwanyemereye kuganira namwe ku ruhande rwanje ndabakunda cyane kandi ndumva ndi excited kubona comment zanyu rero Imana ibaho umugisha umva turagushimiye cyane turagushimiye ko wemeye kwemera ubutumire bwacu ubwo next time nyine tugukeneye tuzajya tukumenyesha nawe utubwire igihe ufite umwanya kuko hari tema nyinshi nyine uzagenda tuganirizaho nk'umuntu ufite uburambe hano kugira ngo n'abagenzi bacu bakiri bashasha bajye batwigiraho cyangwa se nabo batubwire hari n'abandi ego bafite imyaka myinshi ahangaha kukurusha nabo bakwandika muri comment bakatubwira ati iki niki nacyo mwazakivugaho mwazakiganiraho gutyo nyine ubwo turagushimira.